Inang nelpon. Halo Inang. Halo. Iya Inang. Kencangkan dulu suaramu, Inang. Iya Inang. Mana anakku si Baluhap? Lagi meeting Inang. Meeting? Iya. Ya udah, nanti ku telepon lagi ya. Iya Inang. Ini nggak sing telepon suara mah. Inang. Halo Inang. Halo. Iya Inang. Udah mana anakku si Baluhap? Masih meeting Inang. Hah? Masih meeting? Sana kaning Holanda meeting. Iya. Aku emang enak hari kalian yang harus si basal na meeting ni. Masa ni jauh jo menom jo. TV. Oh TV. Oo, ma. Halo jo meron jo. Ayo, ma. Ya man jo. Meron jo mang minahol na meeting in Holanda. Buhay mo! Holanda meeting in Holanda. Jo lang mo jo sa itur si tiket dia. Pokoknya ko sedarian ko laro Jakarta. Abag si Baluhap, mahuwa. Holanda meeting in Holanda TV. Holanda meeting? Olo. Bah. Jo hato pa. Ilo, jauh-jauh man tulang. Olo. Olo, ma. Ujubi. Uma. Ini kami. Mau ujubi tulang. Aku itu bereng si Baluhap itu. Mahuwa ito. Holanda meeting in Holanda. Holanda meeting. Yan nakaniya sa sedarian. Holanda meeting in na rasay meeting no. Abay kong meeting ko na ito na. Down con lauda Jakarta sonari con lauda autor maju tiket. Balagi na meeting ko. Gabi lato Jakarta. Tak orang namin direkto ra ito. Ay ano dyan o nito dungin na mabuli na naman. Down. Down boy. Ano ko na to ramo tiket dito. Ana mas ito. Ana mas le. Ay butile. Buah. Nyo bere na Jakarta na mulisan na sugot sa sonari hon na meeting ino sa itangin si Tokon me. Si Baluhap. Si Baluhap. Abang istipi. Abang isi TV. Pernah meeting. Holanda meeting. Kamu harus. Pero kau malah nyo Holanda meeting in Holanda. Macam asal suku jeda. Sabar ko, ma. Siapa lagi sih? Halo. Halo. Iya. Horas. Horas. Ini alat si Baluhap Don. Iya, dengan siapa Pak? Saya tetangganya mertuamu. Oh gitu. Kenapa Pak? Enggak mau nanya dulu. Di sini nangis mertuamu. Dia mau ke Jakarta. Katanya si Baluhap dari tadi sampai sekarang meeting terus. Wah, kenapa sebenarnya kejadiannya? Oh gini Pak. Dia lagi rapat keluar kota. Meeting kok keluar kota? Oh, rapat. Iya Pak. Oh, maksudnya merapot Iya. dari kantornya. Iya. Kamu beda. Ay, nawaro ka. Nakarin na le. Meetingnya artinya rapot. Oh, iyo. Rapat kerejo, rapat kerja. Masa ka luar ay meeting on. Nabi na ako meeting dahil. Saya lupa semangat itu sudah ala di dok parumaemu. Sama orang kantornya rapat meeting. Betul. Oma. Merdomu tukik tunangal. Oh. Nao to. Dodong. Lebih dodong. Oh. Jadi, narabok do habi. Meeting itu artinya rapat Sayang kerja. nilukisan na kaningan barabura Ay, na ho. Bita na. Ini hampir no.